Smoking causes cancer. Consumption of alcohol is injurious to health. Be safe, don't drink and drive. Sar July Bubagra ni asaima salne rugina tipra haste ganagwina patar haste ni great chinga borom gana ritu riba tipra haste wa phaibai agolini town hall kaisa concert hai keba program khaithani wa belaino tipra haste ni lokorok hamdadam ni bisingtei na palai lai tomuni phiaba or jaga tipra haste ni great singer borom gana manik deburma bobo o concert thangai ritu riba bai selfie nana ni bangwi thangmani phiaba bono borom rojaglia mai kene tini bo media ni bisingti reaction romani channel mangplika sai paika botama koksaka o program na tv reaction khanai nagadi chini dofani tv bo puilano ani ana hamjana no khulumya faro tanong media rang no ang wansukmeya media rok tini ano phayma kisnai nei haifan no hambai kubangma to ang viral nukha ang puilano pro kuna suk kunong jaga bkhawo emne ka ang asuk abono namanai liya ga kubang borana call bo khaikya ang mia kubangma borana call khaikya hingka actually ang abon tui kise clarify khaimu sungo kuna suk negative ta mansuk badi program ni paithak jora hingke ang puilan sajak sini organizer no je ano kisa ritu riba malar di tang himalang ritu no bele hamjago norok ang bini bagai kubangma jaga bini samur sapkha jefuro joteno dupu lagi abo hingke abagang kisa gan awon nuginai bobai pik nana muchungmani hingkai last paithak jora hingkai awno tui kubang borok question no khayo tangai damani khe tangai ar thangi tong tangai bono sak nangya actually aba haya norok khanai nani kam ga chawono ang kisa tabuk kisa training choli tongo blog rok ga kisa blog bo khaigya last paithago ang jefuro chin rituriba program paina bakak thangi tongo ang organizer sajak an malari denai fiaba sing maleni scope malia abo main bagi ang tamangkha last stefano jeto ang bonasuka hamjagoa kisa sakbai thang mansuklia je an biskang kabuma camera tongna hanai gang kisa aro kabuma borok bo kajak nukha nini chini tirani mdc rok borok thang kang kisa khatoi thangmani jeto ang badina perform khaikeba hangka ang sakbai thang kisa bo mohagi ping na namini hangka ajorawo ritubo bini gana concentrate khai tongna bijing na bobo ekdom bini bijino hangka tai bini bouncer bini bukun duskri karon bo bini je niyam no bo follow khai tongo hingka ajago ang bo ani musung to ani sakna asake excitement ng thaka ang niji pongi thakjo je ang khorksa ro ang bo resapnai hinai hingka borok to kaisa star ga star rok bai kisa sing malaina musungo ga abo haini wan sogi thangmani kintu malaina nukun sku malaya abag last time ang kisa pik namanase norok omona asuk viral ta khadi tang himalaya jotono jani thik tongo aro kebini bul kri tomung no ang stage o kisa kamani ani chayang thok please nakar di ang nakar sono taba kwang ma nung mo baibak sa kwang ma haste or sap nai tongo musanai tongo tai tam nai ro tongo amna tai nini brong ni bagai nung tamo message na mo ani kaisa message mo no tomung no haste ni chap kor nong tongi tongo haste ni musakar nong tongi tongo borno noro ringo je perform khlai fai dini ga borni kaisa no wansung mong je chungno je father ni je artist fainai je star rok fainai boro kisa malen sujog buskang rogo khaike belen chanai karon borok thango sur perform khaina bagi simia borok malen muchungo jeta ang bele muchungkha ga boga ani kaisen request je organize khaina rok no agini simin khai tongo je khaina rok fiaba mohai kuno phono platform maya chini tirpani artist rok malai sujung maya ga bagai je buskang je khaina rok please ani kaisen request norok o artist rok bai father artist rok kisa kok saradi haike kisa handshake pon khairi haike kisa pik phon naram sujug khairi karon borok wan sui thango je sing bo kisa kokma saun nei ga je artist mamala hangka je jara jar fan tongnai rok borok tebo mane muchung na borgo gaung gunoi ani mono request tongnai je norok please tipani je artist no kisa sa care khainai borok baksa pon kokrok sake bele chao genini tabuni fan rongna nang tam sanamosong nana hamjagi tongnai rongna ano je hamjak tongnai no black na hambai tabuk jorang norni hamjung tombagino ganok resabo jora jora furang resamorok bkhabai thango fiaba norni comment mang hake damanik ni resam khana dong kang belai kha thangsai phayo gam bagai chini kok borok resap thiniwo norni se belai support kabang gandor namon koinai please norok asuk mono viral ta khaisi di positive lewan sukdi jotono jane jane thing tongo ga ajago
आं मन कयने मुसुंनाय नरक रितुनो बा हामजां दी तांगे माले बो कायसा राइजिं स्टार आं बनो हामजागो आ टेकेशक साना मुसुंगो बरनो जुदि हामजा हांकाय चीनी बुबाग्रा सामा दंगो अगर किसी को प्यार करते हो तो दिल से करो ने आं रितुनो बखाबे हामजागो तै बनो लामसगो तै बनो कायतन थान दियानाय जे बो कायसा सिन नॉर्थ ईस्ट नेंगै इंडिया नि कायसा बॉलीवुड तो बो चांस मानथुन रितुना आसन सानाय रितु आई रियली लव यू एंड यू द वेरी गुड सिंगर Okay, आसन सानाय रितु लव यू टू ऑल एवरीवन। ऋतुरुबा त्रिपुरा में आके चला गया है, फिर भी आप सिंगर और यहाँ के जो उनका फैन है, कैसा लगा और ऋतुरुबा के लिए क्या कहना चाहेंगे? आप त्रिपुरा के सिंगर हो। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे बुबाग्रा को जिन्होंने हम सब के लिए जो राइजिंग स्टार ऋतुरुबा जी को लाया। तो मैं बहुत खुश हूँ और मैं उसका फ़ैन भी हूँ। मैंने बहुत जगह पर उनकी गाना जो तेनों धूप लग गया वो भी मैंने गाया, तो मैं बहुत एक्साइट भी था और उसी के चलते ये थोड़ा सा कंट्रोवर्सी हो गया। तो मैं सभी को बोलना चाहूँगा प्लीज़ और कंट्रोवर्सी क्रिएट मत कीजिएगा। हम ईच एंड एवरीवन सबको हम लोग प्यार देना चाहिए क्योंकि वो हमारा ही देश का नौजवान है और बहुत ही नाम कमा रहे। तो नफ़रत से ज़्यादा प्यार बहुत ऊंचाई में है, बहुत बड़ा है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि रितु आप दोबारा आइए। सिर्फ रितु नहीं, जो हमारे त्रिपुरा में आना चाहते हैं हम उनको दिल से स्वागत करते हैं और हमारा जो बुबाग्रा जो सबको प्यार देते हैं ना, उसी तरह हम भी सबको प्यार देना चाहते हैं। तो थैंक यू सो मच। और उस दिन 4 तारीख सर उन लोग भी बोला कि मुझे थोड़ा सा उनके साथ मुलाकात करा दे क्योंकि मैं उसका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। हमने सब देखा कि उनका एक डिफरेंट वॉइस है, तो मुझे कोई चांस नहीं मिला उसके साथ फ़ोटो खींचने में भी।